Ole tuna hianin Groovy Bites restaurant akan oma om na mun tak hi Lower Chanmari Mosia Agency Opposite-ah khana ni a kong an hnuaiah khana ni a stepa lu thla khana ni maya chuanin an restaurant hi eng takin nge an chei emo amun hi eng takanuam nge ni ti te len ei turte eng ang takatui nge ni te ani ti te kan bel chiang don ani Albat le limpuya kania Groovy Bites restaurant an safe nilai me kani kan restaurant hi kum sang hi sampoko august ni sompalia dinania ani tu te hi le lam tlong hi changte le zone r changte te ni restaurant dang ne na kan dang lam na chu birthday le anniversary ni alo cholte ke kan present thin an menu how we check out tila snacks and ya appetizer pizza oma soup po oma soup po hen flavor chi shang shang oma langfang pon ne ya chuanin sweet corn a clear thangin chuanin momo ne ya noodle soup an ne ya chow mein pon ne ya chuanin fried rice le hakka noodles pon ne ya chuan lama hianin Indian food po oma non-veg le veg te chuan international te chuanin Thai food po nei chuan fast food po chuanin Chinese cuisine thlengin an nei vek ani hi chuanin chili Manchurian veg le sizzler pon nei a chuanin salad hawa hianin green salad le alu chaat te Caesar salad te Russian salad te chuan dessert chapo flavor shang shang an nga topa chuanin tama hen nge om cold drinks pon ne ya flavor shang shang tam chuanin mocktail thengin chuan hot drinks pon ne ya cappuccino pon ne ya latte tui don over chuan hela ya po hianin hei Groovy Bites new items hawa omani hi chuanin eitura tam over line on display chang hian na tui mel ngal top tuna hianin Groovy Bites kan oma tuna hian an customer nei te hi kan kom don ani helai mo ni kan to ai chuanin nuami tiam tu again in order cashier kan order nuam me ngak rei to em rei lo vi tui do wi nei ro kan nom helai mo na hanin kal to ai mai la kal lo kan voi khat kal na min ti ma hun hi nuam lo to an Instagram page tang han kan mo he rin ai na ta ka lo nuama pan chi khop me nia te ro an nuam to pan decorations te po hi am ya ter chani ni order te lo thank kim to em thleng kim lo he kan la ngak me le tui do wi nei don ya kan me zo na tlem te chau helai mo na nin kal to ai mai hei kan voi ni kalna voi ni kalna ani chanin ama sign experience chatwang ni nge karinga chanin in family te honen te in kalatan I recommend them lai family recommend te dan up ei tur tui boka tawak bok silon nuam khop na chan in order to em eitur te ei order to ya in hak rei to em hak rel tuklo kan lo tui do bin ei ro kan lo me in ei lai ka lo ti boy lok cherry lo te helai mo na nin voi in kal to ngai em apa yo ai ve khat na in order tui me to pa Korean stew anh mo chicken Korean stew tui me le to ka tui de wi nei ro kan lo me kal to chin chan voi ni ai tam ti na ami nam anwa min ti ani ka ringa in kalin kal cha tero chanin ei tu tin order to em da to in hak rei to em rei vak lo tu de win ei ro an lo me
bottle flip challenge kan ti tir na zanga hian flip thei chan hlo don ani bottle flip challenge ti la tero chanin heavy hin hlo don ani in flip dik thei chan ma se voi thum che try theyang pakhatin voi thum che try thei phur to em phur to ka ding rồi được cho ding thấy được cho comfortable dan very nhiều ông thầy cái mà cần chung ấy chép và địch chép chẳng rồi anh next in đi try better em đi try thấy được chân lost tóm lâu á Apa diktail? Phải khẩn trương sẽ lên này ấy. Thứ nào? Chẳng rồi. Lúc đó win rồi, lúc đó win. Apa diktail em mà cần lòng lụt đó. Chuanin. Dahil kan local doon. Bottle flip challenge. Max point what hay với kintu chan. Jing zanga lo di mai. Voi thum mà sẽ try. Voi thum in try nga eng ma lost tom lao. Try ru voi thum flip top ani mai. Okay. Ulog daw winter ro. Vậy thúc ra đây thì thấy á vậy khát đi lên try thấy vậy khát chẳng rồi lúc đó win next in try về them hơi lâu ấy hết tại hiện in bottle flip challenge so zong chu ni mai voi thum min tianga chanin 500 in hlo thei in ti dik chuan free entry voi thum ve ve thei tôi nào cái nhìn lâu in thằng đó thấy đinh rồi lên thấy in gì bây giờ cái lồng tiếp tục ít rồi về lại được thôi em cái thể là con biết là cái mình đi rồi flip nhẹ ngay rồi flip nhẹ ngay với khát với ní bắt địch tẹo wow cái lồng tiếp tục Chuanin tahianin in ngam em bottle flip challenge với thum flip ani mai free entry nia 500 lo thei na in do em okay với thum try ai với thum mi try thei ding thei comfortable dan be khadi om thei vậy khát chẳng rồi vậy khát chỗ văn phụ teo ít về tụi em tụi lão mọc cái lồng như tụi có Swani staff te hian an ti ve du ka ringa bottle flip challenge voi thum flipa adik chuan voi khat po dik chuanin 500 lo theina look the win ulog ro voi khat wow apa dik te ro chào đầu tôi đóng này nè cái khán anh flip khán anh mấy apa dik teo
lo man ganing hlan mai na min ka zot do na ganing min min chit he rin hiti rin hiti min ka khoi ve nga ngayom vai ba ko na ka un chen tene chanin ta hani thoka tero hemi restaurant a hian kumeng zat ngei tho to kumatlingem ai ting lo ka rin thang ge chang nomi dem tho nomi ti em ta hian nom ti to tuna hanin bottle flip challenge kha a participate ta chan avoi thum na han nal tuk mai khanin atidika chanin 500 thi lo do na ni khale chibai bagi pole aduna han ei tur tam to order a an aron thleng to do na chuanin nga chung po rei lo an service po cha ka tia chuanin hei lo thenga atui mail over engmo hei himi lo shile lo chuanin atui mail over chuan chili potato atui mail feka chuan an presentation po moi an plate po hi moi over a chuanin chuan ti po han ala kim lawa tam tok ka order a chuan we don't over na hianin thil order te lo thleng vek to a ei chak to tu ka kari le jam to boka ma se ma sabai tingin dig sa chain ke chandona blue lagoon nya hegi atui to Groovy Bites ang ka chuan hei hi try nge tur first sa chan hena atui mal to pa hi cranberry nya at huma eng kasoi thiam lo englo I engting e kan soyang hey engting mani min fan na deu hi nei mo he poi try nge ru chuan hitu cappuccino nia mun tam taka intu chu amanga ma se hemi khat hi ka try do na atui tuna tanin soup kan try le nga chuan lang fang soup ania chuan wow heteng hi restaurant danga hena omem ka shelawa ma se ka voi mizoram ma chuan ka voi khat try na turania atui to achunga hianin sa tel boka chuanin artui tel boka chuan veg nem neu te nen kasoi veg seng lo tam tup chuan stuffed baked chicken ania chuanin fifth na tan chuan hei hi suntung prawn ania chutiang chuan a inziak a ka lam thiam dan ania chuan ka ei ka try anga chem mangai tui to athum dewa chuanin kasoi thiam lo le mina thak se pin ka sha atui to chuan hemi try le chinang hei hi stuffed baked chicken ania adang dai so hi ka try ang ila hara lian a piece poi lian to pa a hlok to pa ni lian to kan try cheese atela chuanin ka tai to le lo atai si ka foi tham la ha in mix chat to pa tu ban ai a shan pa han soi ang kha he soi tu rang kha hei ka thiam lo ka chunga han na in pol chat to pa ni mai chuanin do na chuanin hei hi chili potato nia hei poi tu in try ngai chili potato saklian ni lawa tui over ani mai chuan hei hi veg stir fry ania chuan ta hianin
carrot te, bean te, capsicum te, onion te po oma. Eng ber hingi kan try ang o. Capsicum kan try ang. Chan mushroom bomb. Tui tuk. Kan ele lok. Soup hi kan le lok. Chuan hei hi Caesar salad ania. Ka voi khat try na tur ania. Arsania, chuanin olive atela, tomato atela, lettuce nen. Chuanin cabbage pot atela. Kasoi vek don lawa, chuan nan in ei veng ngai ni me. Oduna han hei in muang hian kan ei chawa ka khru te nan kan ei a. Chuanin a tui veka ei tui big soi tur omlawa ma se fried ice cream hi a tui big ka ti dona ke ma chan hei tui bera ka favorite ani ngal tu pan restaurant a hian tui overa hei be kala ei zo vek don ti zong kha ni ani ria kan thil ei thei chu kan par to overa chan kan video te hi min lo like sakin min lo share sak vek ula chuanin kan channel run moi ti hi min lo subscribe sak vek ula ala subscribe lo ten chuanin comment section a po khanin I nge restaurant review dang kan nei le na tu mun te khamilo suggest ula kan lom ngatanga chuanin helai kan nei na mun hi Groovy Bites kan ti to kha until siam hi atui veka tui lo hi a om lowa ke chuanin tui ka ti veka chuanin an omna hi Lower Chanmari nia chuan arem hei a mun po hi nuama chuan an restaurant decorations po hei an nal topa apui boka chuanin experience thatak ania chuanin khati zong kha nia video danga kan hole chhodon nia